Što je ovo, momku? Joško Benčić. Gospodine Joško, recite nam kako ste? Šta vam je? Na drugu jebu. Slavko. Ti zabilježi ovu opciju? Da, jebote, ne da mi peš šprica. Da, jebote, izjasi sve. Sve neki navijači. Ima pol kese, pa ne mora da još malo košta. Ajde pa, pojesi ostalo, pa nema veze, nisi bacio. Ne valja ti puno soli, čovječe. Ubrige ćeš mi. Da mi još šprica. Dragi gledatelji, dobar dan, s nama je gospodin Šegović Teo, poznatiji kao Zile. Pitat ćemo ga, gospodine Šegoviću, molim vas, recite nam šta mislite o ovoj nogometnoj utakmici, od ovome nogometnom spektaklu. Naime, Teo Šegović je u društvu Joška Benčića, Željana Ereša, Dina Kačića Bartulovića i sa Zvonom Radojkovićem. Gospodine Šegoviću, molim vas, recite nam. Aj, ukurac, ti ta kamera, jesi mi čujan debilu jedan. A daj, a bude leti ja. Reci nešto. Nešto. Šta mislite o utakmici koja se upravo igra? Na terenu je Slavko Gršeo, Despotović, Marko, Mlaji i tako, Barezi. Koliko si platio kameru, Žeki? Jeli koliko si platio kameru? Ko je najmlađi da izleti vanka, aj? Daj me mu. Ko je najmlađi da izleti vanka, aj? Sada se Didio srami. Zašto? Daj cenzura, aj. Cenzura. Hajde ideš igrati. Da, ne umem snimati. Ovo snima. Vratimo opet sam. Samo što tu. Opet. Evo Goše! Aj vanka s tom kamerom. Čekaj sam popu ga. Gađajte sad Žekija kad primite balu. Aj, centriraj. Make, ovdje. Plus ti, 13. Aj, daj navijačku jednu. Evo Arkana. Pa Žeki, komentirat ćemo utakmicu. Dragi gledatelji, nalazimo se na baterijama. Ideja igra jedna momčad Despotovića Marka sa navalom protiv momčadi Slavka Grševe. Poznatije kao Slavka Glupavka. Naime, loptu ima zadnji igrač obrane Dino Kačić. Vidite mu glave! Poznatiji kao čovjek sa najvećom glavom i najsirovijom bradicom. Nabija loptu u navalu, Pepe se bori i ne uspijeva. Dolazi lopta do kapitena momčadi. Slavko Grševo šalje na desnu stranu do ne znamo ni mi koga, ali ništa. Propuštena prilika. Golman Mrva dodaje do Bareze, inače najbrži čovjek na terenu. Ima lijevu i desnu, gledajte koji stil, rutina. Ide gura u sredinu, Dešamp, Deo, ali čisti Abstam, poznatiji kao Vinko Tripković. Sada se igra smirila. Organizator igre Despotović je momčad, je on sam kao kapetan, nabija uprazno, ali nigdje to ne ide. Pa možemo reći čovjek sa najvećom glavom na terenu izvodi aut, dodaje do svog suigrača Tripkovića i sada prelazi i upušta se u situaciju. Barezi gubi dvoboj sad i sve je čisto. Ponovo lopta za Despotovićeve, čini se da njegova momčad ima potpunu inicijativu na terenu. Despotović Slavka! I Slavko nesportski potez.
Gledajte, evo Mlaja. Evo ga! Pitaćemo ga samo ko je njegov idol, to je sigurno Jole. Da li je Jole njegov idol? Ali sada, stup obrane Slavko je momčad i Dinđo gura do Pepe koji prolazi, ali sve do Barezija. Kada je naletio na Barezija, Pepe nije znao gdje će, pa je opalio i izborio korner. Dobro je i prošao. Korner sa desne strane izvodi on sam, Pepe. Lopta ide u 6 metara, ništa. I evo opet Despotovića. Despotović, sa jedne strane Mlaj, s druge Deo. Sam Dinđo Glavinđo u obrani. Mlaj, Deo. I evo ga! Tribine se tresu! Jo, kakav urnebes! Umjetničko ime Didi Dešam. Dejane, molim vas, dođite i recite nešto. Dejane. I nebo se otvorilo, ima Boga, Dejane. Sada Slavko čini nešto nerazumno, pokušava pogoditi branku sa 14 metara. Gledatelji, oprostite što smo uopće platili prijenos za ovu utakmicu, jer ova utakmica je dosadna da ne može biti dosadnija. A navijači na tribinama poput Joška Benčića i Teja Šegvića moraju da se kupe sa tribina, da kreću kući, jer ovo je dosadno. Ali, nažalost, i postignut je zgoditak koji ne utječe na rezultat i sada Despotović se ljuti na svoje suigrače. Joško Benčić neće ni da komentira, nego samo se kupi i odlazi sa tribina. Teo Šegvić promatra s duvanom u ustima. Ali Dinđo bodri svoje suigrače i kaže idemo dalje. Sada Despotović sam. Despotović ne zna ni on šta je htio. Evo ga, evo ga, ide Pepe. I Lopta je za matrem. izborio je korner. Evo I Dinđa! sada čovjek s najvećom glavom u 6 metara, ali nažalost lopta ne ide na njega. I evo ga, on čisti sve. I evo ga! Despotović Bartulović. Čovjek najljepšeg driblinga i čovjek s najvećom glavom. Barezi, Despotović se namješta na lijevu nogu i pogađa samo Pepu u nogu i lopta odlazi u korner. Ma dragi gledatelji, to je sve za danas jer ova utakmica je totalno tupilo. To se zubima, Joca. Gleda nas, ono što radi, poslije kad to se su... Ne, nešto. Evo, čekaj snimim. Atmosfera neka. Šta pita kada? Dobro, znaš, stvarno sam glup šta pitam tu. Stvarno sam glup. Evo, samo ću spremiti, šta ne iti. Da ti takvi u sam uvijek dati. Već sad slušaš ti pravo. Snimaj to, snimaj me. Meni stavi crno na preko paća. Sine, držimo tamo, Johnny, transparentno. Danas je tako. Ajde, dobro, danas. Nalazimo se s navijačima, pripadnicima Torcide, koji često putuju na gostovanje. Vidio tu među publikom. jednoga, Ultrasa. Gospodine Benčić, od koliko ste godina počeli putovati na gostovanja? Ne govorim, ne znam, svi policije. Neću da sama da pričam. Zašto gospodine Benčić? Rekao sam svoj. Dolazimo do Mlajija, jednoga od koji je među prvima odlazio kada je počela Hrvatska liga u Zagreb, Vinkovce, Slavonski Brod, jer možete reći od koliko ste imali tada godina? To uz Jocu, ja ne znam ništa, ja to ne. A jeste malo vi? Molim. A moli se u crkvi? Recite nam nešto, molim vas, o vašim odlascima na utakmice. Ja sam budističke vjere, ja. Samo budističke? Ja ti vjerujem u ludo tele naš.
Dobar dan, s nama je Pepe koji će nam nešto ukratko opisati kako se snalazi na utakmicama. Jel nam možete objasniti kako odlazite na utakmice? Ne znam. Recite nam, molim vas. Ne znam. Šta ne znate? Ne znam. Šta ne znate? Ne znam. Samo ne znate. Možda. Gospodina Despotovića, voljeli bi da nam gospodine Despotović objasnite jedan među najboljim vašim doživljajima na utakmici. Ti si lud, brale, da. Despotović trenutačno nije u stanju da govori. Brale, ti si lud. Majke, Ajde, oči zadnje. Jedan pripadnik Torcide, poznatiji kao Paragvajac, boji se, ne bi želio da da intervju, ali opet ćemo pitati Joška Benčića koji nije pripadnik Torcide nego skupine Ultrasi. Pitaj zašto Caritas. Zašto putujete u Vinkovce, recite nam? Ja sam vam rekao, vi ste policija, maknite mi se s očiju. Sad kad izvedete kamere, hoćete vas gledati, daj nemojte gledati. Aj, makni se. Istućemo ovo, hoćemo. Pripadnik Ultrasa Joško Benčić upravo je razvio zastavu koja ne dolikuje, možemo reći, normalnome svijetu, nego suludome. Gospodine Benčiću, jel nam možete reći šta ste vi htjeli pokazati s tom zastavom? Da, bi ono... Tripković koji je u društvu mladih torcidaša. Gospodine Tripoviću, jel nam možete reći koliko često odlazite na utakmice? Rijetko. Rijetko, rekao sam ti. Samo rijetko. Samo rijetko. To je bilo sve. Jel nam možete reći kako se osjećate na stadionu? Dimi. Ništa. Nemojte se sramiti. Čekaj, ne. Marko, možete nam reći šta mislite o gospodinu Slavku Grševi? Treba bi se ostaviti balun. Reći nešto o gospodinu Slavku Grševi. Dobar dan. On ima rupu na mozgu. Hej. A ne znam, možeš ga ti to pitati. Jesam ja. Kako izgleda? Kao ozonska rupa naš. Znači ima veću glavu nego Dino Kačić-Bartulović. Malo veću. Biti dosta. Samo malo. Dosta veću. Dobra, Mislite na nešto o Slavku Grševi? Slavko je pravi prijatelj. Samo pravi prijatelj. Samo pravi prijatelj. Recite nam nešto, molim vas, o Slavku Grševi. Lučo Gradova predsjednik. Zašto bježite, molim vas? Čega se sramite? Reci Slavku. Daj, skinite mi se s kurca, više jeba vas Bog, pumi vas je kurac s tim Slavkom, gej, to. Čava vas, podnija. Slavku Grševi. Šta znači slovo G ispred njegovog prezimena? on je vrlo g. Dobro. Vrlo g. Mislite po tim G, glupako ili genije? Velebitski degenije. Reći nešto o gospodinu Slavku Grševi. Ne bi ja mogao reći ništa. Nemam nikakvo mišljenje o Slavku Grševi. Dobro, a? Može dalje? Šteta što nije Slavku. Slavko je pravi prijatelj.